Migawo mar thieth e kaunti ma Vihiga ogolo siem ne jodak matiyo kod yedhe mag bungu e thiedho jok ma thuol okayo. Maeri timore seche ma jodak go ywago nengo mong'awore e kinde ma gitemo manyo thieth e ute mag thieth ma alworano. Jodak go koro kwayo sirikal mondo oket yedhe go machiegni kodgi, kawachore ni nitiere ng'at manowito ngimane kihawo kode kar thieth e od thieth moro mantiere mabor gi alworano yo e Muhaya kaluwore gi bor mar piny. Jodak go medo lero ni itiyo kod yore ma nyachon kod yedhe mag bungu keto ngima jodak e kind akuru ga sumbi. Baba nyoka gani? Nyoka ndio inaniuma mguu. Umekufa mkoa, imeniuma mguu. Ndio hii kumulika hivi tena inakimbia inaenda kwa matandiko yenyewe. Na si ndo sasa nyoka. Ni nyoka hata nilikuwa hata nimeogopa kuipiga. Nyoka kubwa na refu futi 2.5. Sasa mimi naomba tu hape Muhaya asa hapa Isanda mtuleteko hiyo dawa kwa sababu nyoka zimezidi. Nataka tusaidiwe na dawa kwa mahospitali ya karibu. Hata Kisumu ni mbali, sasa tusaidiwe tu hapa karibu. Cases za kumwa na nyoka zimeonekana zimeanza kuwa katika hali ya juu katika area hii, na viesi mingi imejulikana kwamba huwa hazifiki hospitali. Watu hupendelea kuzifanyia nyumbani, kuzitibu nyumbani, kutumia zile njia ambazo hazistahiliki. Kwa sababu nasema kwamba unapoumwa na nyoka ni vyema uweze kupata huduma za afya katika